Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kajing penkre ya kajing yeseng sinot sepngi kaban long ha ka balang sakwang nadu ka henriu tarik haduk ka kendai tarik jong benai leber arhajar arpusan kala yat syat laong bakumbah nyau pau persen ki jing trei kila dep bentrei kabadang sa kalong satang lai pau persen UMLA ka mau kerwat constituency uba Renington lengdok tongkar ulapan pau kajing sengau kemen halor kajing yat baik yai renti jong kajing penkre ya kajing yeseng sinot ha barok kiliang ulapan pau ru bagi don kajing trei gibalanang trei no akat ba 4 yok ya ka sanction na ka sorkar henrei udon pat kajing kermen bana kaliang jong ka sorkar kan sanction no kloi ya gite kajing trei kenang bakan long ka job Uba Renington ula ong baka jing pen kre ya ka jing yeseng sinot ha sakwang. Kalong tik kumbala pen kre ya ka jing yeseng sinot kabala dep ha ka shnong jakrem. Kaba omshem ladon kano ka jing dhengkali ya ki nongwan yeseng. Kum tau kermen baka jing yeseng sinot ha sakwang ru kan long hi kumju. Ban pentikina baka nom don kano ka jing dhengkali ya ki nongwan yeseng. Sukuman benitu bangirang sudap ya ke meeting. Ha kabade berkedi berkrek ya kene kesinot sepngi kebanlong hangane kesong sakwang tena keleng ke department barokhot kiledon adu deputy commissioner adu ESP idon engineer PLUD engineer PHE barkum juru engineer na keleng jongka MEPDCL te nangta na keleng ju doktor lartang bade DMHO bat kiwi department kiledon lang bat ngisu tenat penyu ya kejisim kia jong baro department kam tam ena keleng peludi ke bang UI kene ke keladur jo kene ke snong sakwang berpedan sakwang UI kene surok ke barit mensua mentah kala ahe ata kadon kene kelat UI kene surok ke bawan nangtai na po jasiar ke bayat mentah jaka bakin yat na sakwang mentah kala yo kene ke shortcut pan yat ban poison ni na kadau jo ke don kene jesen UI de ke snong sakwang baro kawai kala keladur na ke don jo kini ke surok bom judon surok mono rimta kala don surok isukuman rabani ibanin PHE ro kala ya bah ke jing trei awatlah kerang don ketu kene ke jing ke bom padep na keling juga ke distribution poi ki pipe kum hayeng ke andre idon jikemen padep kebor kobian ke isukutanat bani iba na keling jong ka sarkar kala simkia namta kene ke jing kre iri jeseng ila yo sanction bon menteri gini surok bat ginang approve ketu kene sanction ke andre idon jikemen ha ke jing simkia jong government idon kejikan bersorkar karsa sanction ikni surok ik bagi anak menteri kuma kalau mata hadu parking kila don kejikan bawa ki parking ruki approach ki babiang nisna kenang baki kali ki bawan kinyo ke parking ki babiang berkhatam ki entry exit ngis ko tenat memperkan mau baki jeseng sinot ke balong hajakrem ngilai sim khia bahana keleng bersorkar na keleng department barok department bat kam simdon kejing sakut kali ya ka barbor ngiju experience kejing sakut kali kejing seng sinop te ring skutenat berken mau kejing seng hajakrem ha ka ba kaladon kejing lajlu om simdon kejing sakut kali ni kemilenti bakan kejing seng sinop hangne sakwang rukan long yang sakumtasi senpat ya ka bangila persang ban plan ya ki surok banwan naki dong barok laki bawan ka east ka sahil bawan west ka sahil ngila persang pendon la kajong kelenti ha ka bakin poi parking joki bannom ya tongko andre kini pai ala kejong area ala kejong jika kita akan ingin pelan juga kita kira bagi senap bagi bagi senap kalau ke job ya ke bagi banyak kawan jeseng kinom sofa kinom mat kejing kali ya sakut kali hak bagi wan ke jeseng senap stroke ke bala alot 80% dan kita kini tre ke ba kita ina abstraction dan bala ketar kita nang tre de kumakalong mentangi overall 70% gila ada baru overall 70% ngel dep. Tigi don jikermen bahi ini 30% ngel aku dep berkot haswa juga jese.